održanih govora. Njegova ekscelencija, gospodin Patrick Moon, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. His Excellency, Mr. Patrick Moon, the United States Ambassador to Bosnia and Herzegovina. President Komšić, President Izetbegović, President Josipović, Deputy Prime Minister Aginča, Excellencies, Eminences, Deputy Mayor Duraković, but most of all, families of the victims and all who have gathered here to share this time of sorrow and remembrance. Predsjedniče Komšić, predsjedniče Izetbegović, predsjedniče Josipović, zamjeniče turskog premijera, eminencije, zamjeniče načelnika Duraković, ekscelencije, a najprije porodice žrtava i svi koji ste se okupili ovdje u ovom trenutku da podijelimo tugu i da se prisjetimo žrtava. Like my predecessors, I have come to Potočari on this anniversary to stand with the families of the victims of genocide, with the people of Srebrenica, and with their friends and supporters from all around the world. We mourn for the victims laid to rest and for those still waiting to be found. Poput mojih prethodnika, i ja sam došao u Potočare na obilježavanje godišnjice kako bih bio sa porodicama žrtava genocida, sa Srebreničanima, sa njihovim prijateljima i ljudima iz cijelog svijeta koji im pružaju podršku. Žalimo za žrtvama koje danas ispraćamo, kao i za žrtvama koje još uvijek nisu pronađene. Since the last such gathering a year ago, we have some comfort in knowing that one of those who has evaded arrest for so many years will now face justice for his role in the genocide. Od proteklog okupljanja prije godinu dana donekle nas je utješila činjenica da će se jedna od osoba koja je izbjegavala hapšenje toliko godina sada suočiti sa pravdom zbog njegove uloge u genocidu. The arrest of Ratko Mladić gives us yet more reason to reflect on the horrific crimes against the innocent that took place here in Srebrenica, in Bratunac, in Valesnica, in Žepa, in Milići, in Zvornik, in Rogatića, in Visegrad. We remember what was done and what the world failed to do 16 years ago. Hapšenje Ratka Mladića nas još jednom podsjeća na užasne zločine protiv nevinih ljudi koji su se desili ovdje u Srebrenici, u Bratuncu, u Vlasenici, u Žepi, u Milićima, u Zvorniku, u Rogatici, u Višegradu. Prisjećamo se tih događaja i onoga što svijet nije uradio prije 16 godina. Those who deny this genocide or attempt to minimize it add immensely to the grief of those gathered here today. Each time they deny what really happened here, they deny their own compassion and humanity. Each time they deny the undeniable, they are obstructing the path to justice, forgiveness, and reconciliation. Oni koji negiraju ovaj genocid ili nastoje da ga minimiziraju, značajno uvećavaju patnju svih ljudi koji su se danas ovdje okupili. Svaki put kad negiraju ono što se uistinu ovdje dogodilo, oni negiraju sopstveno suosjećanje i humanost. Svaki puta kada negiraju nešto što se ne može negirati, oni ometaju put ka ostvarenju pravde, oprosta i pomirenja. Justice begins with a full accounting of the crime that occurred here, full identification and return of all those lost here, and prosecution of all those who perpetrated genocide. Pravda počinje sa potpunim pregledom zločina koji je ovdje počinjen, potpunom identifikacijom svih žrtava i njihovim povratkom ovdje, te procesuiranjem svih koji su počinili genocid. Forgiveness begins by mustering the moral courage to acknowledge the responsibility for what happened here. And I admire the loved ones of the victims who have extended their hands in mercy to those who display that moral courage. Oprost počinje sakupljanjem moralne hrabrosti da se prihvati odgovornost za ono što se ovdje desilo.
Divim se porodicama žrtava koje su pružile ruku u znak milosti prema onima koji pokazuju ovu moralnu hrabrost. Reconciliation begins by working together to rebuild what was destroyed and by dedicating ourselves to ensuring a bright and prosperous future for the children of all faiths and cultures in Bosnia and Herzegovina, they who bear no blame for what was done here. Pomirenje počinje zajedničkim radom na obnovi uništenog i preuzimanju obaveze da ćemo osigurati svijetlu i prosperitetnu budućnost djeci svih vjera i kultura u Bosni i Hercegovini, djeci koja ne snose krivicu za ono što je ovdje učinjeno. Justice, forgiveness, and reconciliation are never easy. In the end, however, these steps are essential preconditions to building a solid foundation for the future, a future that is full of peace, hope, and new possibilities. Pravda, oprost i pomirenje nikada nisu jednostavni. Međutim, na kraju, ovi koraci su ključni preduslovi za izgradnju čvrste osnove za budućnost, za mirnu budućnost ispunjenu nadom i novim mogućnostima. On the behalf of all Americans, I share in the sorrow of Srebrenica, and I renew our strong and lasting commitment to help Srebrenica and all of Bosnia and Herzegovina to find that way forward. U ime svih Amerikanaca suosjećam sa Srebrenicom i ponavljam naše čvrsto i trajno opredjeljenje da pomognemo Srebrenici i cijeloj Bosni i Hercegovini da pronađe put naprijed. May God embrace the souls of the departed laid rest here today, and may He comfort the suffering of those left behind. Neka Bog prihvati duše onih od kojih se danas opraštamo i neka utješi ožalošćene. Hvala lijepo. Thank you. Gospodin